Povodom užasnog zločina koji je počinio Aco Martinović na Cetinju 1. januara, masakra, pobio je 12 osoba u svom ludačkom zločinačkom pohodu, oglasio se patrijarh srpski Porfirije. On je uputio saučešće porodicama stradalih na Cetinju i rekao je sljedeće: ovi predbožićni dani svima nama ukazuju da samo suštinski povratak hrišćanskim vrednostima i načinu života koje na Cetinju oličava drevna lavra Svetog Petra može donijeti duhovni mir i pouzdano rasuđivanje u trenucima ličnih i opštih kriza i iskušenja, naveo je patrijarh. Dakle, on smatra da samo povratak hrišćanskim vrijednostima i načinu života koje na Cetinju oličava drevna lavra Svetog Petra, to jest koje na Cetinju oličava Srpska pravoslavna crkva. Samo povratak crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Cetinju može donijeti duhovni mir i pouzdano rasuđivanje. Međutim, patrijarh srpski Porfirije nije rekao da su obojica monstruma, užasnih zločinaca sa Cetinja, i Borilović i Aco Martinović bili vjernici Srpske crkve. Iste te lavre Svetog Petra, kako on kaže, u kojoj su srpski popovi i koji će donijeti mir ljudima koji tamo dolaze i koji nađu te hrišćanske vrijednosti i imaće, kako patrijarh kaže, pouzdano rasuđivanje trenucima ličnih i opštih kriza i iskušenja. Kurir, velikosrpski list Kurir je 15. avgusta 2022. godine objavio članak u kojem je napisano da je Cetinjanin Vuk Borilović, zvani Vučko, koji u petak ubio 10 ljudi, među kojima i 2 dece, i ranio 6 osoba, pre počinjenog stravičnog zločina otišao je u crkvu i pomolio se Bogu. Saznaje Kurir. Evo, to je članak na portalu Kurira. I nakon što je pošao u crkvu i pomolio se, napravio je masakr. Vuk Borilović. U koju je crkvu pošao, otišao, ili je otišao u Vlašku crkvu, ili je otišao u crkvu na Čipuru, ili u Cetinski manastir, otišao u neku crkvu Srpske pravoslavne crkve, tu je bio u kontaktu sa srpskim sveštenicima, da bi potom otišao i napravio taj veliki, ogromni zločin koji je napravio. Kurir je dobio izjave od Cetinjana. Ovako: Borilovići godinama idu redovno u crkvu, a uoči svakog Božića iznose badnjak ispred manastira. Vuk je redovno učestvovao u ovim ceremonijama. I onda kaže, gde će mu duše, kakvo je to zlo ušlo od njega, zašto je pobio svoje komšije i 2 dece, pričaju očajni Cetinjani. Znači, Vuk Borilović je bio vjernik Srpske crkve. Dalje, Kurir je 3. januara objavio članak sa naslovom Kurir na Cetinju. U tom trenutku to nije bio Aco, to je bio čovjek u kog je ušao sam đavo. Ljilja živi pored kafane u kojoj je ubica započeo krvavi pir. Aco Martinović je bio također vjernik Srpske crkve i za Kurir
je komšinica Ljilja koja je izjavila: teško je u ovom trenutku da prevalim preko usta, ali Aco je nekad bio dobar čovjek i sjajan umjetnik. Ja sam ga znala kao pedantnog majstora, limara, uvijek tačnog. Svi su kod njega na popravku da ozili vozila. Kao čovjek bio je tih delova, je bistro inteligentno. Bio je vanserijski slikar. Evo, u kući mi dalje stoji okačena slika Ostroga koju je naslikao Aco Martinović, koja je osveštana. Njegovu osveštana, znači osveštali su mu sliku sveštenici Srpske crkve. Njegovu maketu Cetinskog manastira naručio lično mitropolit Amfilohije, priča nam Ljilja. Znači, on je poznavao mitropolita Amfilohije i mitropolit Amfilohije je od njega naručio maketu manastira i ta maketa manastira i dan koju je uradio Aco Martinović sigurni dan danas postoji negdje u Cetinskom manastiru. Također, imamo još jedno svjedočenje. Sada svjedoči svojom izjavom Veljko Martinović, Cetinjanin, bio je vlasnik i urednik portala Voice of Montenegro. Portal je trenutno ne radi, trenutno je ugašen, ne znam da li će tako biti za stalno, ali trenutno radi. I on je praktično novinar i urednik jednog medija i on je jedan čovjek koji trebao bi baš čvrsto da stoji iza svojih riječi i od njega se očekuje odgovornost za izgovorenu riječ jer je novinar i urednik je jednog portala. Bio je i u toj branši, u novinarskoj branši. On je napisao: zašto javnost nije obavještena u kakvom je ambijentu živio ubica Aco Martinović? Zato što nema prostorije u kojoj nema svetosavske ikone po kući. Zastava srpska. Dakle, i on svjedoči da je Aco Martinović bio vjernik Srpske crkve, da mu je kuća bila puna ikona. Prethodno smo u Kuriru vidjeli da je komšinica posvjedočila, komšinica Ljilja posvjedočila da je Aco Martinović izrađivao makete za mitropolita Amfilohija radeći Srpsku pravoslavnu crkvu. Te prema tome više je ljudi potvrdilo da je Aco Martinović bio vjernik Srpske pravoslavne crkve. Također, čak je imao i zastavu srpsku u kući, kako kaže Veljko Martinović. Ima dosta Crnogoraca koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve, ali su Crnogorci i nemaju zastavu Srpske pravoslavne crkve i zastavu srpsku nemaju u svojim domovima. Takvih Crnogoraca ima dosta, ali kad neko u svojoj kući ima zastavu srpsku, to govori i o njegovom nacionalnom identitetu, kako se nacionalno osjeća. Dakle, Patrijarh Srpske crkve treba da odgovori kako to ljudi koji su bili vjernici Srpske crkve i koji su se vratili ono što on traži, Srpskoj lavri Svetog Petra Cetinskoga i kako on kaže, vratili su se hrišćanskim vrijednostima i načinu života. Kako to da su dva najveća zločinca na Cetinju, Vuk Borilović i Aco Martinović, obojica vjernici Srpske crkve? Izvolite, gospodine Patrijarhu, i objasnite nam to.